अहानबदा मरोइबा पाउ उखल PS तगी लाखिबा नोमै कुनगी मनुंगदा तरागा तरुक फागतपा ngamkhre खुल अनि की मरकता वारी सानादुना संगताइना बकन होनरी हाइना आईके मोइबाना फोंदोरखरे एग्जिट पोल दा हरियाणा दा बीजेपी तुरगने कांग्रेस लाकलगने KNK यूनियन टेरिटोरी दा संसिनबा लाइंगाक लेरगनी हाइदे सिबगी खोंजांग सांसिनगनी लाउथोखिबा ट्रांसजेंडर मालेम थोंगाम पुलिस न फाजिनख्रे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर ना कुमजाले सिंह अनि तरुक तलौखिबा प्राइमरी ओजा सिंगी मराइबक तंबा ngamdre सेओल मरी की मनुंगदा अनोबा मेरिट लिस्ट थोंगना बखंगख्रे खोंजांग सांसिनना बा सेम सारसे हाना MMTU ना फोंदोरगले कोहिमा माउलंबी नुमित 15 की मनुंगदा सेमना बा सायोना मतम थाख्रे हाइदे मालेम की ओजागी नुमित थौरम पांगथोकनख्रे मणिपुरी लोलना क्लासिकल लैंग्वेज तनबा ngamhodaba से लेंगा की असोइबनी हाइना मिलाना फोंदोरगले थाजनबा थमदुना इंगतप्पा हंजिलकना बा होना मिनसे हाइना कॉम यूनियन मणिपुरना फोंदोरगले दिल्ली दा फांगथोकदबा NPP की नेशनल एजुकेटिव कमिटी की मिफम यैथोख्रे NPP की MLA तरित की मनुंगदा मखाताना मणिपुर लेंगाक सौगनिंगबा अमसोंग सौगनिंगतबा अनि थोकलब्रा हाइबा वाहंग लाकले अमदी ममांगैदगी चनरकलबा कल्चर सुख साबगी लाइथौ पांगथोकपगी मतांगदा वाफम क्या फोंदोरगले खरमजरे मॉर्निंग न्यूज पेपर रीडिंग मिडियंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंगबु पुष्परानी लाइश्रमना तराम नौसरे मरोइबा पाउसिंग हौजिमी आमदा संदोकना पिजरे उखुल डिस्ट्रिक्ट के हुनफुन उखुल अमदी हुंदुंग खुल अनि की मरकता लमगी वाहौदगे था सिगी अनि दा थोकिबा पामदबा थौदोकसिंग अदुगी सरुक अमा ओइना उखुल पुलिस स्टेशन दा गिलाखिबा नोमैकुनगी मनुंगदा तरागा तरु फागत पंगमले हाइना मणिपुर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशन IK मोइभान फोंदोकख्रे उखुल पुलिस स्टेशन दा ngarang nungthil pung ani taba matamda pangthokhiba paugi mifam amada wangangladuna IGP IK मोइबाना हाई उखुल दा थोखिबा पामदबा थौदोक अदुगी मखा तारकपदा डिस्ट्रिक्ट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगल हननबा पुलिस डिपार्टमेंटना लेपलाइतना होनरी मसिदा उखुल पुलिस मणिपुर राइफल असम राइफल्स BSF अमदी खुल अनि मकी लुसिंग बसिंगना सु साउना मतेंग पांगले हाइरखे था सिगी अनि दा साउना खुथोंगना दुना मिसिमिना कया मरुम थोख्रबसु मखा तारकपदा डिस्ट्रिक्ट असिदा पामदबा थौदोक थोकपुगी वाफम लेखिद्रे लोइना हौजिक फाउबगी ओइना इरांग असि कंट्रोल तौदुना थमले लोइना खुल अनि मकी मरकता हकथेंगना उंखनबा दो नुमित अदुगी नुंथिलदगी अदुमक लेपख्रबने हौजिक सोर खुलगी मफम क्यादा सिविल पुलिस मणिपुर राइफल असम राइफल समदी BSF के अहेनबा फोर्स के अमरुम लैदुना सेक्सना ngakselli मसिदा हुनफुन अमदी हुंदुंग खुनगी लुसिंग बसिंगनसु मतेंग पांगली हाइरि अक्टोबर अनि की इरांग थोखिबा नुमित अदुदा मसिंग यामलबा मियामना उखुल पुलिस स्टेशन दगी नोमै कुल लाखे हाइबा नोमै सिंग अदु थिबा हुमगी थबक सिक्युरिटी फोर्स सिंगना अकन बमोंग द सथदुना लाखे मसिदा CSO अमदी मियामगी मियुत सिंगना सो चोबो मतेंग पांगबी मसिना मरम ओइरगा लाखिबा खुलाई सिंग अदुगी चादा मरिफुदी फंगबंगमले मसिगी दमा खुलाई सिंग असि फंगना बहनबदा थौदांग लौबिखिबा अमदी मतेंग पांगबिरखिबा मिपुंग खुदिंगमकपो थागतबा फोंदोए मसिदा CSO सिंगी लुसिंगबा सिंगनासु थोइदो हेंदोकपा मतेंग पांगबिखे मसिदा सुनतना हुनफुनगे खुलाकपा मदि विलेज अथॉरिटी की मिपुंग खुदिंगमक हुनफुन एजुकेटिव काउंसिल की चेयरमैन अमसुंग महाकी कोलेक्सिंग ISKL के प्रेसिडेंट अमसुंग महाकी टीम हुनफुन सनाउलोंग मसिगी सुमथक्ता सोमताई साइजा खाइवी लारलेंग यालुई सिंखाई मैदाम छोसो साइजा अमसुंग एग्निस साइजानसु चाउना मतेंग पांगबिखि हाइबा वाफम फोंदोरकले मसिगी सुमथक्ता उखुलदा लेरिबा 10 सेक्टर असम राइफल्स के कमांडर संजीत सिंह महाकी पर्सनल सिंगसु लेप लेतन होनदुना उखुलगी इरांग असि मसि यौना लाक्सिन बंगमखिबने लोइनना BSF की कमांडेनसु थोइदो हेंदोकपा मतेंग पांगबिखे हंदा खुलाई फागतपगी मतंग असिदसु फुंगयो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर जागलै कापिंगनसु मतेंग पांगखे हाइबा वाफमसु फोंदोरखि
हंदक पांथोखिबा हरियाणा अमसुंग JNK Assembly Member सिंह खनबा भोट थादबा पुंगलोई लोइख्रबा तुंगदा तोंगान तोंगानबा मीडिया चैनल सिंगना सथखिबा एग्जिट पोल दा हरियाणा स्टेट ता BJP की लेंगाक लोइसिलगनी अदुगा कांग्रेस लागलगनी रेजिस्लेचर लाइबा जम्मू एंड कश्मीर JNK यूनियन टेरिटोरी दा पार्टी अमतना मपुंग फाबा मेजॉरिटी फंगलोइदोबना सुंसिनबा लेंगाक लेरगनी सामा चुमगने हाइबमक्ति लेट्री अदुमकपु न्यूज चैनल सिंगना सथखिबा एग्जिट पोल की रिपोर्ट ता लेंगाक पारिबा हरियाणा दा BJP ना लेंगाक अमा सेंबा याबा मसिंग फंगनी हाइड्रे अपुनबा सीट मबुद्रा लेबा हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली दा लेंगाक अमा लेगे हाइबा तारगदे तंगाई फदना सीट 93 फंगदबा याद्रे अदुबो BJP ना यामलबदा सीट कुनगा मरी दगी हेना फंगनी हाइबगी थाजब लेट्रे हाइरे स्टेट असिगी ओइना दैनिक भास्कर न लौब एग्जिट पोल दा BJP ना सीट 35 फाव फंगनी हाइना पारे अदुगा कांग्रेस ना सीट 94 दगी ना 53 फाव फंगनी हाइरे धरूफ रिसर्च ना लौकिबा एग्जिट पोल दा BJP ना हरियाणा दा सीट 29 दगी 32 फाव फंगनी हाइना पारे अदुगा कांग्रेस ना सीट 50 दगी ना 34 फाव फंगनी हाइरे पीपल्स प्लस ना लौकिबा एग्जिट पोल दा BJP ना सीट 10 दगी ना 32 फाव फंगनी अदुगा कांग्रेस ना सीट 94 दगी ना 34 फाव फंगनी हाइरे रिपब्लिक भारत मात्रिस ना लौबा रिपोर्ट की मतुंग इना BJP ना सीट 13 दगी 13 फाव अदुगा कांग्रेस ना सीट 55 दगी ना 62 फाव फंगनी हाइना पारे NDTV ना पोल ऑफ पोल्स की मखादा पीबा रिपोर्ट की मतुंग इना BJP ना सीट 19 अदुगा कांग्रेस ना सीट 55 फंगदुना हरियाणा दा कांग्रेस की लेंगाक लेरगनी हाइना इंगित पीरी अमरोमदा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरी की ओइना तोंगान बा मीडिया चैनल सिंगना लौबा एग्जिट पोल दा पार्टी अमतना लेंगाक सेंबा याबा मसिंग फंगलरोय सुंसिनबा लेंगाक लेरगनी हाइना प्रिडिक्ट तौरी सीट मबुद्रा लेबा JNK लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखल सेप्टेम्बर 19 दगी अक्टोबर 1 फावदा तांकक अहुम थोकना पांथोखिबने अनौबा लेंगाक अमा सेमननबगीदमक यूनियन टेरिटोरी असिदा तंगाई फदना पॉलिटिकल पार्टी नत्रगा सुंसिनबा कांपुना सीट 93 फंगदबा याद्रे हाइबा मसिंग असि तोंगान बा न्यूज चैनल सिंगना लौकिबा एग्जिट पोल सिंगदा BJP ना फंगने पाव असे मखाताना तामिनसे BJP ना फंगने हाइना पानद्रे इंडिया टुडे सी वोटर की रिपोर्ट ता BJP ना सीट 39 दगी 32 फंगनी हाइना पारी अदुगा कांग्रेस अमसुंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस ना सीट 90 दगी 94 फावबा फंगनी हाइरे PDP ना सीट 3 दगी 32 फावबा अदुगा अतोप ना सीट 3 दगी 13 फावबा फंगनी हाइरे एक्सिस माई इंडिया ना लौबा एग्जिट पोल की रिपोर्ट मतुंग इना BJP ना सीट 19 दगी 53 फावबा अदुगा कांग्रेस अमसुंग NC ना सीट 35 दगी 95 फावबा PDP ना सीट 3 दगी 3 फावबा अमसुंग अतोपा पार्टी सिंगना सीट 9 दगी 19 फावबा फंगनी हाइना पारे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मतुंग इना BJP ना सीट 10 दगी 19 फावबा कांग्रेस की अलायंस ना सीट 35 दगी 94 फावबा PDP ना सीट 3 दगी 8 फावबा अमसुंग अतोपा पार्टी सिंगना सीट 32 दगी 19 फावबा फंगनी हाइना सुपारे पीपल्स पल्स के रिपोर्ट मतुंग इना JNK दा BJP ना सीट 19 दगी 38 फावबा कांग्रेस अमसुंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ना सीट 93 दगी 50 फावबा PDP ना सीट 3 दगी 13 फावबा अमसुंग अतोप ना सीट 3 दगी 3 फावबा फंगनी हाइना सुपारे हरियाणा अमसुंग जम्मू एंड कश्मीर की मिखल की वोट मसिंग अक्टोबर 9 दा थीगने नुमित असिदा मिखल की फल अयाबा फंगदुना कनाना लेंगाक पाइगदगे हाइबा खंगबा ngamlagani ओसिमेराना डायरेक्शन पीबा मणिपुर फीचर फिल्म खोमलाम लमन मणिपुर यूनिवर्सिटी दा ngasi nungthel Manipur University Students Union na sinduna pangthokpa World Teachers Day gi thawramga mari leinana ngarang utkre khomlang laman hariba Manipur feature film asi university ki oja sing research scholar sing amasung mahiroi singapuna yengminakhi haire film asi puna yengminabagi maru oiba maramdi film asina miyam da piriba maraibak nungsibagi wakhalon adune Manipur University की VC Professor N Lokendra University असगी School of Agricultural Science की दिन ओरिबा Professor
GKN Chetri School of Social Science के Dean Professor TS Purnima Devi Nuchingbana Saru Yakiba Tharom Asida Khomlang Lamangi Director OC Merabusu Felicitate Tauduna Ikai Kumnaba Utke Ningsing Bayabadi Flamasi MS FDS की ऑडिटोरियम दा नुमित हुमनी सुमना माई पांग उत्खरबा फिल्म ने फिल्म असे उत्पगी थरम दा फिल्म से की डायरेक्टर ओसी मैराना फोंदोरक पदा यूनिवर्सिटी की अखनबा थरम अमदा मणिपुरी फिल्म बो पुन्ना येंबी बाहेबसे मणिपुरी फिल्म बो योखटपीबगी अचौबो खोंथांग अमने यूनिवर्सिटी अमगी ओजासिंगना फिल्म असिबो अखनना येंबीबा असिना फिल्म असिना मियामदा पिनिंगलिबा पाउजेल अदु फंगले हाइना खनजे फिल्म अमा सेमगतपा मतमदा अवांगबा थाकी महि तमफम संग ओरिबा यूनिवर्सिटी की ओजासिंगनसु फिल्म येंगदौरी हाइना खल्लगा हेना सेक्सिना थबक तौनिंगबगी इनोट अमा बिबिरे हाइनासु मखाताना फोंदोखे मणिपुरी लोल की लायोइख्रबा कवि सिंबुई काइखुमना बोटपा मणिपुरी सैरेंगबु म्यामगी ओहेननबा पांदम थंबा अमदि मणिपुरी सैरेंगबु मालेमगी फंबाक्ता पुखतनबा होनबा अमसुंग मिजेंग थमलदुना सही कुदिंगी मेरागी थानी नुमिता पांगथोकपा मणिपुरी सैरेंग नुमित चलिबा सही असिगी ओइनसु अक्टोबर 13 ता पांगथोकलगनी हाइरे Department of Personnel and Training Ministry of Personnel Public Grievances and Pension Government of India के मिडियांग मखादा मणिपुर इन्फॉर्मेशन कमीशन सिंधुना निताई पाचु थेक्ता लेबा डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIPR के ऑडिटोरियम दा नुमित मंगानी सुमना सथगदा राइट टू इन्फॉर्मेशन वीक लिसिंग अनि कुनगा मरी की थौरम हौदोख्रे Laibak asida angom yak salaigi angom ningthau ani leibana maram oiduna laibak asida laithau tinthaugi mari ringnaba thabak sing pangthokpada se nabada natana laibak ase kang khong saina ba masak ama oire haina paumi singona ba mada lining thau sanam hei temple board ki vice president oriba Vidyapati Senjam na phongdokre mahakna hai ngasi leiba asida thokliba tangdu leita da basing asi thohalakpagi maramdi leiba asigi satna kanglon mayam ama soirakpana ngasi gi phibam asilakpani haina lawi leiba asigi customary gi headna angom ningthau ase hapani adubu utra sanglenga punna satminari ba Govindaji Temple Board ki ek amagi makhada angom yak salai dege angom ningthau ama amu hapsin bana angom ningthau ani surakpaga loinana leiba asigi aru ba laithau tinthau gi thoromda ani thoktuna leiri Aikoi maitai singi marakta masigi ani thokpagi thawong asi makok soirakpadagini mamangi September 10 da thokiba warol angom ningthau lokthokliबadu haina miyam na ngangnakiba lei masida Uttar Sanglen gi lining thawna leibak miyam khangna angom ningthau oina hapkiba angom poirai ton oirabra haina so miyam da samam naba pokhalli haiki Hiramasida thamlakliba WAPHAM Govindaji Temple Board eki makhada angom ningthau hapa yabagi ek leirabasu madugi ek adu semdokpa mathau tai haina angom yak salain haire asigumba angom ningthau ani thokpui thawong asi lehendana ba customary ge head oriba Uttar Sanglen ge lining thau amadi Sri Govindaji Temple Board namunna khanthaba matam oire natrabadi leiba asi kangkhong saibagi fibam soidana mayok nagani yak salai amamam gi ningthau hapadi yai adubu angom khaktada angom ningthau ani hapchin bahaibasi khatna naba yekhaina ba sinba thawong oigani haina khale maramaduna asigumba asi mathangda thoktana ba hana lauthokiba angom ningthau adu amo hana saphong laktana ba Govindaji Temple Board ki leiriba authority singna makhoi gi ek adu semdokpi haiba wafam su phongdoragai Imphal East ki Khetrigao awang leikai da leiba Princeton International School da hongnabi oina laigi thorom pangthoktuna thang tabu subject ama oina hudokre haina kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society ki marks na thadorokpa cherol amada phungdorgai Kaksing Police Nipan Suba Battalion BSF Gurkha Regiment amadi kuntraum doi suba Sam Rifle ge apun batim amana kangnaba pau ama phangbadagi wabagai nate khong Turel mai area da thiba humbagi thabak se thabada yamlaba khusu khulai kya phagat pangam le haire
Maitei mitei furupu ST lista salhanana haijaduna lakpa sida lengak pairibasingna thawoiraktaba taragadi miyam hubna achetpa firep lominaduna khongjang sangsinaba sem sarase haina maitei mitei tribunal na phongdokre Kukizo MLA taragi mathakte state government na numit 15 gi policy makhatana pijari State government na numit 15 gi manung de action lokhatrabadi sibagi khongjang sangsin haina lauthokiba transgender social activist Malem Thongam ngarang porompat police ki team amana phajinkre Malem Thongam ngarang ayuki pung marirom taba matamda porompat police team asina mayumdagi lokhatkibane mahakpo phajinkibagi mayokta ngarang numidang wairam miyoi kiyaga loinana Chief Minister Secretariat tana thomjilakhe khongjang Khongsat adu singjamai how ground dagi hoduna laki bane adubo khongjang loising adubo Manipur police ki makedagi school da thatuna thamki nakal ani gi marakta pamdaba thodokti thokide khongjang loising adugi mihut mari khangatlaga chief minister ga unahan ki haire Manipur lengang na hanana kumjali sing ani tarama thoigi September mari da result lauthoktuna thabak hapkraba primary oza khanbagi merit list adu nauna amuk semdoktuna seol marigi manungda thoknanaba Manipur lengakta khanghankre adubu haujik thabak tawduna leiraba aduga revise list adudadi yauroktraba sing adugi matangdadi lengakna lowningba firep ama lawjaba yagani haina Manipur lengakna sinathoki Supreme Court ki Justice Rishikesh Roy na lusingba judge ahum gi bench amana Manipur lengakta High Court na hanana pikhraba order ama sawatladuna primary oza singi selection process ki merit list ado seol mari gi manungda amuhana withdraw tawnana ba khanghan ki High Court na pikhiba order aduda kumjali sing ani taruki notice tadi pandana OBC gi reserve seat ki mayokta candidate sanigani phugani thoi hapsin ki ba du phatte amasung kwas tawfam thoi hai ki bane Justice Sudansu Dulia amasung SBH and Bhakti Suyauba bench asina haujik thabakti tawriba adubu revise select list aduda yaudaba sing adugi matangdadi lengakna lowningba firep ama lawba yagani haiba wafam phongdokkibane sahi 13 hena thabak tawraklaba miyoi sing adugi service ta akaiba pigedaba aduna thengnagadaba awaba sing adu khangi haina bench asina phongdokki recruitment test ta saruk yaba candidate singi merit list ki matung ina thokadoriba revise list aduna sohangadawba sing adugi relief pibagi mathau tabadasu bench asina phongdokki India gi lol khara handa classical language oina lauthokiba aduda Manipuri lol yaubanga maudaba si Manipur lengak na thausadabadagi thokibani haina mitai irol iek loina silon apunbalop kanglaipak milana phongdorakli Milan gi office ta pangthokpa paugi mifam amada wa ngang laduna
मिलान की प्रेसिडेंट खाइदेम इंगोचा मैतैना हाई मितै मयेक अमसुंग लोल असी चौखटनबगीदमक मणिपुर लेंगाकना ngasi फावबदा सेल काइथोक्तुना मसक थोकपा थबक पाइखटपा लैत्रि मतम लैरिङैदा मथंगी असेंबली मिफम पांगथोकपदा लोल असिगी मतंगदा खनदुना स्टेट बजेट ता लोल की सेल तो खाइना हापतुना चौखटनबा होनगदबनी लोल असी चौखटनबगीदमक मणिपुर लेंगाकना ngasi फावबदा असेंबली दा अमुक फावबा खनबा लैत्रि लोइनना बजेट तसु हापत्रि मतम लैरिङैदा चोबा सेनफम काइथोक्तुना बजेट हापननबा होनगदबनी मणिपुरी लोल बु इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज सिंगी मनुंगदा चलहनखिदबा हाइबसी लोल असिबु मणिपुर लेंगाकना लुमना लौदबनी हाइना लौए मतम साना लेंगाकना प्रपोजल थारंबा तारबदी मणिपुरी लोल असि क्लासिकल लैंग्वेज ता चलमगदबनी हाइबो वाफम फोंदोरखे मालेम के अतोपा मफम सिंगदा पांगथोकनबगुम स्टेट असिदसु मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मोसुना सिंदुना वर्ल्ड टीचर्स डे की थौरम पांगथोकरे खुनाई सिबु मांगलोमदा पुखनबा महिरोय सिंगना थौदांग लौबा चंगे हौखिबा सही खरा असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी असि अवांग नोपोक इंडिया दा सिंथानिंगाई ओइबा यूनिवर्सिटी अमा ओइरकली हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नावरेम लोकेंद्रना फोंदोखरे मोसुना सिंदुना मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑडिटोरियम दंगरांग पांगथोखिबा मालेम की ओजाकी नुमित थौरम की अथोइबा मिथुंगलेन की वारोल पीरदुना हाई हौखिबा चही खरा असिदा मणिपुर यूनिवर्सिटी के ओइना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अहोंगबा कया लाक्ले मसिमगना मियाम लेबाक असिगी अवांग नोपोक माइकैदा लेबा यूनिवर्सिटी सिंगी मनुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी असि सिंथानिंगाई ओइरकले अवांग नोपोक स्टेट सिंगदा नौना फिबम फगलकपा यूनिवर्सिटी अनि अहुंगी मनुंगदा मणिपुर यूनिवर्सिटी सु यावबा ngamle haiba wafam su phongdokhi नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी की कोहिमा दगी माउ फाउबगी सरुक असे नुमित 15 की मनुंगदा सेंबा हौद्रबदी लंबी असिबु सेमलेबा कंपनी सिंग थिंगजिनबता नतना 3 एक्शन दगी हेनबा गाड़ी सिंग सतपा थिंगबगी खोंजंग संगसिलगनी हाइना साउदर्न आगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन सायोना फोंदोरकले नागालैंड अमसुंग मणिपुर फाउनबगी ख्वादी मरुओइबा लंबी असि मतम सांगना फिबम तादना लेरकलिबा सि सेंबिननबा सायोना तक्सिनदुना लाखिबने अदुबो मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना ताबीदबदगी सायोगी माइकेदगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NISIDCL अमदी मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा निमित 15 की मनुंगदा लंबी सेंबा हौननबा मतम थाबनी हाइबा वाफम असे फोंदोरखिबने मणिपुर यामना ngalingay matamdagi hauna chanaраklaba culture sing noma nomagi mangtharaklaba culture da suk saba haiba laithau makhal asi sune mamangai dadi mising yamjadaba maitei khunai asi mising yamdaba yade haiba wakhalonda yumpham oiraga tongan ba makhal gi chanabi kyamarum leirami चनाबी सिंग अदुगी मनुंगदा लेसाबी सरी नत्रगा पाखंग सरी सीबसी इमुंग मनुंगी मियोय सिंग अमसुंग कैरोय लेकायगी मियोय सिंगना टेक्सिन हंजिनदनबा सुख साबगी लाइथौ पांगथोकनरामी मसिदा सुनतना मई चंगद्रिबा अंगांगना सीखिबा अमसुंग मिसी चादना सीबा मखैसु सुख साबा हाइबसी तंगाई फदबा लाइगी थबक अमा ओइना पांगथोकनरामबने असिगुंबा मखल की सुख साबा हाइबा लाइगी थबक थौरमसिंग असि हौजिक्ति तपना मांगसिलक्तुना थौरम पांगथोकपिननबा खंगहै फावबा लेकाय अमदा हेक्ता फंगनद्रे खुनाई असिदा कनागुंबा मियोसिंग नुपा नत्रगा नुपीदा मपुंसी लोइदुना सीखिबा नतबा मिसी चादना सीबगी थौदोक असि अदुमक थोक्तुना लाक्ले असिगुंबा थौदोक असि लेखिद्रिबा मियोय अदुगी सागैदा नत्रगा इमुंगदा अमुहना थोक्तनबा हाइदुना सुखसा मोइथेमबा हाइबा लाइथौ थौरम असि पांगथोकनरिबने सुखसा मोइथेमबा हाइबा थौरम असि कनागुंबा मियोय सिंगी मरक्ता मसा मथंता थौरी यानदुना नत्रगा तोपा महु कनबा चिंजाक सादुना सीबा लंबीगी खुदोंथिबा थौदोक्ता मंगलाकनबा nga maru panba langphai chatkhraga halaktabana chingba misi chadana sibada pangthoi thauram asi lekhidraba miyoy adugi lana thauram yodringaida tatnaba numit thiduna lana thauram pangthokadoriba sumang aduda piba phan tongduna pangthoknei karigumba miyoy ama misi chadana siba matamda asigumba suksa moithembagi thauram asi pangthokpana makha tana imung aduda asigumba misi asi teksin hanjinde hainasu thajanai haire
Furup amaga gi marakta thasanaba thamduna ingtapa hanjilaknanaba honaminhasi ipa ipu singna nuksi janana leminaramba dugumna akhoi puna hingminase Manipur gi integrity amadi unity ngaknabagi lambida ngasi phawba satli haina Kok Union Manipurna phongdorakle News Second gi KR Lenda ngarang paumisinga unaba amada union asigi president Serto ahaw kom na hai kumjali sing amaga chamapan mabudra dagi hauduna kom aimol chiru koireng amadi purum na chingba furup sing asina punsinduna kom rem haina semkhibane adubo kom furupti kom oina hingadabani haibagi wakhalon lakpa amadi kom remda punsilaba topa furup singsu wakhalon khenarakpana kom union Manipur asi semlakhibane kom furup ki ningthau sing ahal laman sing amadi akhang ahi sing tanaduna ayaba lawraba matung ngasi union asigi ahanba oina sahi gi mifam pangthokle mifam asida sahi gi audit report puthoktuna agenda kayada khana nainare Manipur gi integrity amadi unity punna himminaba amasung kom phurupna nakal amata da tongsindana new trend oina lainanaba WAPHAM singsu punna khana khaiba WAPHAM phongdorakle Lamdam asida futhok saba nga gi pothok yamna nembana maram oiraga mapalam dagi nga pusilakpagi sang yamna wangli basi hantha hanana balaikai khulgi pukri singda sunga maja thadaduna nga gi pothok hengal hanana bahona se haina moirang esigi MLA thongam santina phongdokre Manipur lenga ki fisheries department amasung MLA thongam santina moirang gi local club organization singa khusamna duna ngarang ahanba phase gi oina mafam kyada nga maja thadabagi thoram amaga mari leinana MLA na hai Manipur gi oina di nga haibasi numit khudingi changdraba yadraba chinjak ama oiribani lamdam asida sanana bagidamak mapalamdagi sahi amada lupa crore kya gi nga pusilakle lamdam asigi oiba yamlaba senpham mapanda salibasi khara doirabasu kanba ngamnanaba fisheries department na loktak pata nga kaya amasu thadakhiba leikre loinana Manipur gi manung da leiriba leikai khul singi pukrida nga masa thadaduna nga gi oiba potho hengalhanduna nga gi awat pa leitanaba chief minister na paikhaliba thorang ase thagat ningai ni haiki Indian Army ki Chief General Upendra Dwivedi gi WAPHAM yaning de India lenga ki proxy war khudak talep kadabani haina Bishnupur district yauna tongan ba mafam singda nahan maira gi rally satkre Mitai ekhoi punsin si Maipungi Thami Sing Nangarang Porompat Khitri Lekai Dalai Aram by Tengol Unit 13 gi Sanglen da Satuna no madatangai fadana sangba sana thakna bopolam sing mateng pangkhre haide Manipur lenga ki Agriculture Department amasung Research Forum Manipur Reform na Sinduna ngarang GP Women's College Imphal gi auditorium da lai haraubada yumsarol haiba hiramda nomagi oiba khana nainabagi thoram ama pangthokkhre haide Torbong Gram Panchayat Victim Committee na laiba asigi konung Delhi da khongjang sangsin gani haina tawramba ado matam kharagi oina handok le haina committee asigi ko convener Moirang Them Roger Maitaina phongdokre New Life Foundation Manipur na sinduna ngarang Moirang da laiba hotel Illegates da digital security and online safety haibagi matangda nomagi oiba training program ama pangthokre haide Housing Makatarak pada mapan wiba pausing pijare. Pakistan ki jail da laiba hanagi Prime Minister Imran Khan bu sawat pa mioi sin iho holak tuna laiba sigi konung Islamabad ki lambi sing thingzinana ba honarak padagi achobo irang thok tuna nakal ani gi marakta sauna muknarak padagi irang laksan bangamnana ba Islamabad ta lockdown lauthokre loinana Islamabad ta international thingzin kre iho asi October 15 da laiba asida soina ki sinmi singda security pi bagi matang da pangthokadoriba Shanghai Cooperation Organization gi summit su yamna mari leine hai Saukhalak pagi matung ina land da sisnaba khusu khulai sing da su sauna ahong balak le Songnari balal sing asi ayambana nong thaki lan ngaktani asigumba lan gi matam asida
येक्नबसिंगी मतिक मयाई लेरबा खुलाई किया नोंथक्ता अदुमक थुगाइदुना मांगहन ताहनबा ngamba ख्वादिगी पावर लेबा एयर डिफेंस सिस्टम सिंग असे हौजिक मालेमगी ओइना सुपनगी लेबाक मंगा अमेरिका चाइना रशिया इजराइल अमदी फ्रांस दा लै हाइरे इजराइल न गजा दा अमु अकन बमोंग दा लंदाबा होरक्तुना सेंट्रल गजा गी मफम किया दा पाकसना लंदादुना पैलेस्टीनियन तरागनी थोइरम हातखिबगा लोइनना अथुब मतमदा मफम अदु दा लेरिबा पैलेस्टीनियन मिचम मियाम थादोक्तुना सेनखिनना इजराइल गी लानमिसिंगना वार्निंग तौख्रे हाइरे सही अनि हेना मिशी मिना कया यावना सोकनरखिबा लान असिदा हंदक रशिया गी लानमिसिंगना यूक्रेन गी यामना मरुओइबा मफम अमा ओइरिबा वुड लेदार हाइरिबा मफम असे लौसनबा ngamkhre haina रशिया गी मिलिटरी सिंगना फोंदोरकपा पाव अमदा हाइरे बोस्निया दा थोकपा इसाउ दा होजिक फावबगी ओइना पुना मियोय तरागा तरुकलम सिख्रे अदुगा कया अमना थीबा खंगदना लैरे बोस्निया अमदी हर्जे गोबिनादा इचाउन मरम ओइरगा मफम कियादा लैंडस्लाइड थोकपदगी युम कयासु ननसिनख्रे हाइरे इसाउ असिदा होजिक सिरिबा मिगी मसिंग असि अमुका हेंगलकपा याना लैरे बोस्नियागा लोनना लैबा क्रोएशिया दसु होजिक इसाउ थोकपना मरम ओइरगा मियोय किया साफगदबा मफम सिंगदा थांगदोक्तुना लेहनख्रे अदुबो होजिक फावबगी ओइनादी क्रोएशिया गी ओइना इचाउ असिदा असि अना यावबगी पाव लैत्रे अर्जेंटीना गी नोंपोक थांबा सरुकता लैबा हिलारियो एक्सा सुबी हाइना खंगनबा सिटी अमदा मसिंग यामलबो उसेक तेनावाना लंदारकपदगी सिटी असिदा लैबा मियोइचा कया अवाबा तारे हाइना राइट्स के रिपोर्ट अमदा फोंदोरकले मसिंग यामलबा तेनावासिंग असिना सिटी असिदा लैसिलक्तुना मियोइबना सिजनबा इलेक्ट्रिक की वायर थदलकपना मै फंगदबा फोन अमदी इंटरनेट की वायर थदलकपना मरम ओइरगा पाव फाउननबा होनबदसु चाउना अकाइबा पिरखिबने लोइनना तेनावा लिसिंग कियाना सिटी अदुदा लैसिलकपा मरमना सिटी अदु खम थेंगना मोसिलकपगा लोइनना मखोइना मखोल हौना हौना खोंगबदगे सिटी असिदा लैबा ngamlakidabane अदुबु तेनावासिंग अदु मखोइना लैजरंबा उमंगसिंग कोकथोकपिखिबदगे सिटी असिदा लैरखिबनि हाइना पाव असिदा मखातारी सही यांखै गी ममांगदगी ब्रिटेन गी मखुत चन्ना लैरंबा मोरिस के सागोस हाइना खंगनबा आइलैंड अमा इंडिया ना मतेंग पांगबीबदगे मोरिसना अमुहना आइलैंड अदु फंगबा ngamjakhre हाइने कनाडा दा थबक फंगदबा नहा चा कया लैरे हाबगी सबसाबु खुदम सांगदम मयक सेंगना फंगबा ओइना हंदक होटल अमदा वेदर ओइनानबगी थोगलखिबा वैकेंसी गी दमा इंटरव्यू पिननबगी दमक मसिंग यामलबा मियोइसिना क्यू सांगना लेप्तुना ngainabagi video ama hojik social media da yamna kana viral oirakle मालेम गी लेबाक यादा मपु लेतबा हुई गी मसिंग का हेन हेंगलकपदगी चाउना अवाबा अमदी खुदोंग सादबा कया मायोकनरिबा दु को अहनबा ngamgadaba एकलिटे हाइना खंगनबा वैक्सीन अमा चिली गी साइंटिस्ट सिंगना पुथोकपा ngamkhre पाकिस्तान अमदी बांग्लादेश हाइना लेबा अनि थोकट्रिंगे गी ममांगदगी लेरकलबा अदुबो लेबा अनि असि खाइदोंनखिबा मतमदगी बांग्लादेश ता लेरकलिबा मसिंग यामलबा हिंदू सिंग बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस खान गी इंटरिम गवर्नमेंटना ngak sendur thambangam dre hairi Israel amadi Hezbollah terrorist ani gi marakta kan bamongda soknari balan asida haukiba numit mangani asigi manungde Hezbollah terrorist ke militant samrirom hatkibaga loinana Hezbollah gi militant singna leiba mafam lising ani rom dasu landaduna thugai khre मालेम दथोकिबा मी हातखिबगी यामना तमथिबा थवोंग सिंगी मनुंग सना सही असिगे हौकिबा अगस्त कुनमरी द बुर्किना फासोदा अल कायदा गा पुन्ना सतमिनबा लेबा असिगी टेररिस्ट ग्रुप अमना पुंग खरगी मनुंग द मियोइ चातुक्लोम यामना तमथिना नोमैना कापतुना हातख्रे असिबाक्सांग सिंग अदु खोमगनबा होनबदा नुमित हुमनिमुक संखि हाइरे असिगुम्बा थवोंग सथरिबा टेररिस्ट सिंगदा हिरम अमतदा सौगतनबा लेबा असिगे गवर्नमेंट अपील तौख्रे सही असिगे होकिबा जुलाई थादा अमेरिका की पेंसिल्वेनिया हाइना खंगनबा मफम अमदा पांगथोकिबा
इलेक्शन कैंपेन अमदा डोनाल्ड ट्रम्प को हाटना होनरखिबा मफम अदुमक्तदा अमुक डोनाल्ड ट्रम्प ना प्रेसिडेंटशिप की मिखलगा मरी लेनना रैली चटकदौरी हाइना रिपोर्ट अमदा फोंदोरकली सहिसी की ऑगस्टा आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जूनियर डॉक्टर अमगी रेप अमसुंग मदर केस की मायोक्ता चथाबा खोंजंग अदु मांगजिल थाकिबा वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फोरम WBJDF ना स्टेट हॉस्पिटल सिंगदा लायेंगना बलाकिबा अचंबा मियाम अदुगी खलगा सिसवाक डेमोन्स्ट्रेशन अदु तोकनबा मखोइगी वारेप अदु इराय नुमित्ता लाउथोख्रे महाराष्ट्र की इंफ्रास्ट्रक्चर की दमक अचोब सिंथानिंगाई ओइरबा थौरम अमदा बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स BKC दगी अरे JBLR सेक्शन फावगी मुंबई मेट्रो लाइन 3 की अहानबा फेस प्राइम मिनिस्टर न संगाख्रे प्रोफेट मुहम्मद की मायोक्ता लाइनिंग हल अमना ngang kiba thiba wangang singi matang da case ama lokhatnabagi demand tawduna महाराष्ट्र की अमरापदी सिटी दा मियोई खुदपु अमना नुंगना थाजिलकपदा पुलिसमैन कुनगा माथोई सोख्रे हाइदे कांग्रेस लुसिंग राहुल गांधी ने थांगजनुमिता मियाम की हलबतुंगदा शिवाजी महाराज दा कोक नोनबगी कानाबा लैते हाइरदुना बीजेपी ने लुसिंग गवर्नमेंट असिदा हाइख्रे नाकल अमरोमदा फ्रीडम फाइटर अमसुंग हिंदू तबु आइडियोलॉग VD सबारकर की मतंगदा महांग ngangiba wangangi damak राहुल गांधी दा बीजेपी वर्कर सिंगना अमुबा फिरान सिंह पादुना प्रोटेक्स खोंजंग अमसु चथख्रे हाइरे अतैगा मानदबा टेलीस्कोप अमनी थवान मिसाक सिंगी पोकपा मसुंग सिबगुम्बा ख्वादिगे इनर्जेटिक फेनोमेना खरा ट्रैक तौननबा अतिया डिस्पिशन रोबोटिक आई अमने हाइबा वाफम फोंदोरकली छत्तीसगढ़ की बास्टरदा करीगुम्बदा हिल्स ऑफ द अननोन हाइना खंगनबा अबुस अहमद की असुकपा फॉरेस्ट सिंग असि अमुक्ता संगलुद्रिबा मतम सांगनदगी माओइस्ट की अकनबा मफम अमा ओइदुना लाकिबा करी मफम नो खंगदबा मसुंग सिक्योरिटी फोर्सिंग अयाम्बना संगसिनबा ngamdriba मफम अमा ओइरी हाइबा मफम असिदा अखनना चथकिबा ऑपरेशन अमदा माओइस्ट कुंथ्रागा माथोई हाटख्रे हाइरे हौजे मु सानाबगी पाउ तामिनसे रई तासी यकावागी गोल अमसुंग लानसुंग नुंगागी गोल की मतेंगना इंडियन सुपर लीग ISL की ngarang sanakhiba लीग मैच अमदा जमशेदपुर FC ना ईस्ट बेंगल बु पांसिल अनि शुनोदा माइथिबा पिख्रे ngarang अथेंगबदा sanakhiba लीग मैच अमदना मोहन बगान सुपर जायंट्स ना मोहम्मदन SC बु पांसिल अहुम शुनोदा माइथिबा पिख्रे इंडियन पिस्तौल शूटर दिवानसी नुपीगी 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्तौल इन्वेंटर निसुबा इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लौबगा लोइनना पेरुगी कोनुंग लिमादा चथरिबा ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ता गोल 13 याउना पुना मेडल पुनगा माथोई लौबा ngamkhre रेथेल प्रणव अमसुंग बाइडेही सौदोरीना फेनेस्टा नेशनल टेनिस चैंपियनशिप लिसिंग अनि कुनमरी दा मथांगसिना नुपा अमसुंग नुपीगी सिंगल्स टाइटल सिंगल बंगामख्रे बांग्लादेश का सानागदौरिबा T20 इंटरनेशनल सीरीज ता इंडिया ऑलराउंडर शिवम दुबे की महुत्ता तिलक बर्बाना सिलगनि हाइना बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ना थांगजनुमिता लाउथोख्रे T20 इंटरनेशनल सीरीज असिदा इंडिया ना बांग्लादेश का मैच अहुम सानागनि अहानबा मैच ngasi nomaiji numita ग्वालियर दा सानाबगी शेड्यूल लेरिबने
ICC Women's T20 World Cup की नहान अथेंबदा सानाखिबा ग्रुप B की मैच अमदा इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटर सिंह फ्लॉक सत्खिबदगी न्यूजीलैंड की मखुता रन 59 माइथी बनंख्रे अरोइब नुमित की सानाबदा सारांस जेना अतेनबा मतम की मनुंग विकेट अनि लौखिबा अदुगा तनुष कोटियान अमसुंग ऑन राउंडर मोहित आबास थीना रेकॉर्ड ओइरबा पार्टनरशिप सेम खिबदगी ड्रॉ चतख्रबसु मुंबईना अहानबा इनिंग्सता लीड तौखिबा अदुगी mateengna रेस्ट ऑफ इंडिया बु माइथीबा पिदुना सही 29 की मतुंगदा अहानबोइना ईरानी कप की टाइटल लौख्रे मालेम की मकोक थोंगबा सानारोय इटाली की जानिक सिनर अमसुंग स्पेन की कार्लोस अनकारास संगाई मास्टर की थांग नुमित सानाखिबा मैचिंग स्टेक सेट माई पाकलगा अहुम सुब राउंड यौख्रे चाइनीज ताइपेइदा पांगथोकलिबा एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप 2023 दा मचिन तुमखलकलिबी आसर वैष्णवी पावर की हैथोई सिंथोइबा परफॉर्मेंस ना अंडर 18 women's कैटेगरी की रिकापता सिल्वर मेडल फंबा ngamkhre तोंगान तोंगान बे स्टेट अमदि नेशनल की थाकता पांगथोकपा फिटनेस चैंपियनशिप ता सरुक यादुना माई पाकलख्रबा यू फिटनेस के सानारोय सिंगरांग ओक्तुना पोंगनिंग थौगतपगा लोइनाना सर्टिफिकेट सिंग खुसनख्रे हाइरे अमदि ओइनाम केंद्र कांखुना सिंधुना क्लासा कांग यूनिट कैनो की स्पॉन्सर मखादा कैनो थोंगथक अवांग लेकाय राधा मांडोप ता सथरिबा हानबा केंद्र वाइस ओपन अमसुंग सही हुमफु मथक लिकम नो आउट कांग टूर्नामेंट की ngarang सानाखिबदा हियांगलम कांगखुद माई पाखरे लोइसिलकपदा मरोइबा पाव अमहना पिजाई उखुल पीएस तगी लाखिबा नोमै कुनगी मनुंगदा तरागा तरुक फागत पंगमख्रे खुलानी की मरक तवारी सानादुना संगताइनना बकनो होनरी हाइना आईके मुइबाना फुंगदोख्रे एग्जिट पोल दा हरियाणा दा बीजेपी तुरगने कांग्रेस लाकलगने जेएनके यूनियन टेरिटोरी दा सुंसनबा लेंगाक लेगनि हाइरि सिबगी खोंजंग संगसिनगनि लाउथोखिबा ट्रांसजेंडर मालेम थोंगाम पुलिस ना फाजनख्रे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर ना कुमजाली सिंह अनि तरुक दा लौखिबा प्राइमरी ओजा सिंह मराइबक तंबा ngamdre सेओल मरी की मनुंगदा नौबा मेरिट लिस्ट थोकना बखंगनख्रे खोंजंग संगसिनबा सेम सारा से हाइना MMTU ना फुंगदोरगे कोहिमा माउलंबी नुमित 15 की मनुंग द सेमननबा सायोना मतम थाख्रे मालेम की ओजा की नुमित पांगथोकनख्रे मणिपुरी लोलना क्लासिकल लैंग्वेज सनबंगम हौदबा से लेंगा की असोइबनी हाइना मिलान फुंगदोरगे थाजनबा थामदुना इंगतपा हंजिलकनबा होनमिना से हाइना कम्युनियन मणिपुरना फुंगदोरगले अमदि ममांगैदगी सनरकलबा कल्चर सुख साबी लाइथौ पांगथोकपा की मतंगदा वाफम क्या फुंगदोरगले पिजरिबा पाउसिंग असिगा लोइनना हौजिकिदि नुंतिगी फोंगलिबा पाउसे सिंदगी लौथोकसबा मरोइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी मखा तारकपदा मतमतंगी वाफम अमदि राशिफल की थरम अमु मियाम पुना तामिनासे थरम असिगी मावइनना मियामदगी अटेनबा ब्रेक अमतंग लौसरे Nungairaba Paujel, He Yai Dental and Aesthetic Clinic near Thobal Thong. Mafam asida leriba He Yai Dental and Aesthetic Clinic asigi. Ahanba anniversary gi pre-dental camp ama lakliba October gi tang 10 dagina November gi 10 phawbada pangthok chagadori. October gi 10 dagina November 10 phawbugi manung asida nomdunu leiba ya phawba sale amata laudana shatokpa yagani. Masi khaktana tana mafam asida Hydra facial, uring, mahing thangba माई खुईबा कुचू ngौथोखनबा मिथुप हापा नातोन सेमन चिंगबा खुदोंचाबा सिंग 20% दा ऑफर सु तौजरी पंजरीबा सिगी खुदोंचाबा अमदी मखादा पिजरीबा मोबाइल नंबर सिदा डायमंड टीवी नत्रगा वहोंग रेडियो हाइना इरगा टिकेट बुक तौबियो मोबाइल नंबर 7005044426 अमुकना 7005044426 पंजरीबा नंबर असिदा अदोमनो मेसेज अमतंग थाजलगा खुदोंचाबा सि लौबियो ही याई डेंटल एंड Aesthetic Clinic, Thobal, Thongko. English Singani Taragi State Awardee Amadi
English Singani Tarama Pangi, Ambedkar National Awardee, Ibem Suna Embroidery Wool Knitting, Come Work. Breaking matungda amukahna mayam butaram nausari. Hauze mo mayam da ngasigi matamatang WAPHAM thamjari. Laukachariba matamatang WAPHAM asi kanglei paki maira. Pause sidagi puba ngamdraba potlum puba tarabadi khwang tek patabani haibasi khangba chumgani. Leibak ngak pahaitana lengak sasan tawduna leirabadi leibak miyam awaba taba amadi isaga sana daba puba thangba ngamloidawba potlum sing purabadi khwang tek patabani haibasi aikhoigi lengak loisingna khangpham thoi hauzik phawbu khangdana leiribasi yamna angakpa ama haibadu oidi aduna manipurgi lengak loising oiriba MLA sing amadi minister sing asi yamna tamjafam oiba lengak loising amamam oidibra oidabra haibadu isa isana khangpham thoi leibak asi thugaina ba landarakpa matamda mangjel thana chongthoktuna landarakliba singbo maithiba piduna ima leibak manipur kanana ba lokhatpham thokpa thodang adu logadabani adubu aikhoigi lengak loisingna thodang asi ngasi phawba loba ngamdana leiriba asi khwaidagi laibak thibani loinana maraibak nungsidaba lengak loisingni haina tasengna tamlibra haibasi leibak miyamna hauzik hangnarakliba wahang ama oirabadi oiribani haibasi khangpham thoi karigidamakta sahi amaga tha taret sujillakraba manipurda thokliba kanglup anigi akanba lan asingasi phawba loisinba ngamdana leiri masina takbadi lengak sasan tawba haitre lengak loi amamam oibagi maraibak manipur kanana bagi lawpham thokpa thodang adu lawba ngamdre haiba takpani aduga manipur lengak asi mamingtagi oina leire haibagi mayek sengba khudam haibabu thokliba lan asi loisinba ngamdriba asina mayek sengna tamlabani maduna leibak ngakpa ngamdrabadi masana khangna pham thadoktuna achumba oigani maduna tana puba thangba ngamdraba potlum asum puduna leirabadi khwang te I haibagum manipur lengak asi miyam yeknaba haibadu oirakpagi phibamda lakani haibasisu khangpham thoi miyoibana masagi mapangalga sanaba potsing puba thangbagi chatnabi lei maduna tana masagi mapangalga sanadana kalak khamban chawbadagi puba ngamloidawba potlum puba tarabadi khwang tek patabani haiduna hauzik manipurgi lengak asida yariba lengak loisingna masagi pangalga sanadana puba thangba ngamloidawba potlum pubadagi makhwang tektuna leibage chap manare haina haiba yai masigi asengba maramdi mikhalgi matamda voter oiriba miyamna vote thadaduna khankiba mihutsingna MLA minister oiduna lengak sasan tauringai asida manipur masje tana thugainanaba honaraklaba phawbada karigidamakta aikhoigi lengak loising punsinduna yeknabasing lanthengnaba ngamdribano miyamna khanba mihutsingna semba lengak ama ichau chauna leina lengak sasan tawba ngamdana leibak miyambo mai iklaba khwangda thangatuna thambagum karigidamakta miyamda yauhallibano masigi mathakta Manipur da thokliba lan asi loisidana bagidamakta lengak mapu oriba chief minister na lusingduna MLA sing ama toina tasin khomjinduna apunba pangal thauna sagatuna India gi prime minister da Manipur da thokliba lan asi khudakta loisilu haina karigi taksin bangamdribano sahi amaga tha taret sujillaklaba Manipur da thokliba kanglup anigi lan asigi matangda karigi damak Bharat ki Prime Minister na ngasi phawba wahi amata haidana leirakpada aikhoigi lengak loisingna karigumba wapham amata phawba haijaba ngamdana pangdabagi saklon lawduna leiribasi ikai pham thoktabara Minister MLA oibadi aduki matik yai aduga leibak ngakpui thodang mapung phana lawba ngamdana mamingtagi oina leiba haibasidi leibak miyamgi aphongba yeknaba oirakani haibasi masu khangjinba yai Tunggi mirol oirakadawriba singna maraibak ningba leibak miyambu nungsiba maraibak kidamakta kathoktuna afaba thabak tawbagi
ꯐꯖꯕ ꯃꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯇꯝꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝꯕꯤꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯖꯕ ꯂꯝꯆꯠ ꯁꯥꯖꯠ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯇꯝꯖꯐꯝ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯪꯆꯥ ꯆꯥꯔꯒ ꯄꯪꯇꯨꯝ ꯇꯨꯝꯂꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯉꯥꯡꯂꯒ ꯍꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯂꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯂꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ MLA ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅꯤꯡꯂꯒ ꯋꯥꯖꯁꯅꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯂꯒ ꯀꯥꯏꯖꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯕ ꯊꯥꯡꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯄꯨꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯡ ꯇꯦꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒ ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯆꯠ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ngasi rasifal pijari ngasi aifaraba meragi humni panba lising ani kungamari Oktober ki tarik taruk nomai numit asige rasifol da kari kari hai haba muk mayam puna yang minasi Ngasigi rasifol asibu ibiyak pa ibo bisag ningthauza wadi restaurant Palmis Pauna Bazar Imphal ahan bada mes rasi asawba warauba loinaragani masina afaba phal purakloi ingtha tapthana tawbana hena faragani pot leiba yagani imungda charangnagani pakhang leisabi singi oina log tongnagani Mahirui singi oina hotnaningde Bris rasida wangang bada mitina bada haisingdrabadi tokhai taba aran bataba thengnaragani sel pithok pisinda haisingani thabakti pangthoklagani pakhang leisabi singi oina wakhal managani Mahirui singi oina loksing hengatlagani Mithun rasi haksang wakhal thabakta phaba numitni achouba singna chanbiba marup mapham phagatpa pangthokningba pangthokpa pot leiba yaba imungda santi leiba numitni pakhang leisabi singi oina nuksinagani mahiroi singi oina budi saukhalagani karkat khudong saba mayok naba sel phangba mateng pibiba yamba numitni thorom khara pangthokpa mingsat hengatpa numitsu oi mamal yamba pot leiba yaba numitsu oi pakhang leisabi singi oina mot chanagani mahiroi singi oina su hotnaningani Singarasi khatnaningba asauba warobadi loinaragani aruba thabakti mai pakna pangthoklagani aigi mi yam khatlagani makok oiba singnasu nungsibiragani pakhang leisabi singi oina amato oiragani mahiroi singi oina wakhal sanglagani kaina rasi
Haksang wakal thabakta mai pakpa afaba phal phangba aigi mi masing yamba mamal yamba pot leiba yaba sangyeng nabada mai pakpa numit ni imungda santi lei pakhang leisabi singi oina nuksinagani mairoi singi oina honaningani Tula Rashi hona zaman kanaba makok oiba singna janbiba sel phangba singthabada yawba numit ni lamjatpa mi tinabadi kanaba phanglagani imungda ingna leiragani pakhang leisabi singi oina mot amata oiragani mahiroi singi oina lausing hengatlagani Vrisik haksang wakal thabakta phaba numit ni lusingba sing tinaba singna hena mateng pibiragani athapa chatpadi kanagani aruba thauramsu pangthoklagani pakhang leisabi singi oina nuksinagani mahiroi singi oina budi saukhalagani Danu Rashi asaw baloinarabadi afaba phal phangloi sokanba tokhai taba numit ni maroiba thabakti pangthoklagani sel phangba numit ni pot leiba yagani pakhang leisabi singi oina wakhal managani mahiroi singi oina honaningba numit ni Makar Rashi thabakta wangang bada hai singdrabadi ikaiba nangba maithiba thengnaragani ingna tapthana honajagani sathok sasinda seksinjagani thabak masadi pangthoklagani pakhang leisabi singi oina longtongnagani mahiroi singi oina wakhal thokloi Kumbha Rashi thabakta mai paksaba pot leiba yaba achauba singna janbiba arapa chatpa mi tinabada kanaba phangba mingsat hengatpa numit ni santi leiragani pakhang leisabi singi oina nungsinagani mahiroi singi oina honaningani aroibada minarasi seksina honajagani mai pakpa soiroi sangyeng nabada phaba phal phanglagani lam arapa chatpa mi tinaba kanagani sakhangbiba hengatlagani pakhang leisabi singi oina wakhal managani mahiroi singi oina lausing hengatlagani masini ngasigi rasifal Thagachuri maya pumnamak Masigi oina miyamda bijaba maroiba pausing matamatang WAPHAM rasifal gi thorom matang aswaida loisinjari pumnamak thagachabaga loinana pusparani laishom namukana khurumjari